Muraho neza turabashuje aho muherereye mwese, Imana ikomeze ibaturindire. Muri iyi minsi rero murabizi uko twari dutegereje ko haba amasezerano, nanavuze ko nanjye nzagira icyo mbivugaho. Mubona ko leta ya Uganda yafunguye imipaka. Hari ibindi rero buriya nabyo byari ko bigenda bifite icyo bisobanura. Rero reka tugaruke ku bintu hafi 9 cyangwa 10 M23 yasabye leta ya Congo. Icyambere ikintu yayisabye ikintu cyitwa Etat Federal. Etat Federal ni kwa kundi baba bafite nk'ubuyobozi bwabo ariko nyine buri munsi wenda ya Kinshasa. Bisobanura muri ubu buryo Etat Federal zigenda ziba ahantu hatandukanye muri Amerika rero za California aba Etat Federal na Nigeria, nukuvuga ngo muba muri munsi y'ubwo buyobozi ariko amategeko ibikorwa byose mukura muri yo leta aba ari ibyanya gusa. Mufite ubutegetsi wenda mufite perezida wanyu ariko hari amategeko ataba bagenga, kuko muri Etat Federal nyine mufite yani ubwigenge bwanyu nubwo muri munsi y'aba bantu ariko kandi hari ibindi bitabareba. Icyo nicyo kintu M23 cyambere yasabye. M23 yasabye yuko ingabo za FARDC zitwa AFC cyangwa se zitwa M23. Icya kabiri bari kubasaba Felix Tshisekedi yuko asubira Belgique. Icya kane bagashaka ko wazarendo bose bakwa imbunda, bakwa ibikoresho byabo kugira ngo, ariko ngatekereza ko baramutse harimo abafite discipline, abafite imico myiza, babasubiza no mu biki no mu butegetsi, babasubiza no mu gisirikare, wenda niko mbitekereza. Basaba kandi ifungwa zose za M23 yuko zigira gute, ziko zigomba kugira gute gufungurwa hafi imfungwa hafi 700 zose zabo bakeka bashiraho ibyaha bitari kuri cyangwa se by'ukuri, abo basa byose hafi bari abantu hafi 700 babasaba yuko kugira gute bagomba kurekurwa. So urumva rero Etat Federal ni ya leta itagengwa n'amategeko ya Kinshasa, sibyo? Imvugo z'urwango ziveho. Urumva imvugo z'urwango ziveho. Murabizi ko yaba ari mu baturage ba Congo, yaba ari mu bayobozi ba Congo ubwabo, usanga imvugo z'urwango ziba zihari, kandi ingabo zose z'amahanga zikagira gute zigataha, yaba ari z'abarundi, yaba ari na MONUSCO ubwayo nawe ubwabo bagira gute bagomba gutaha. Yaba ari na MONUSCO igize imyaka myinshi bayidawe hari muri Congo, nta mahoro yigeze azana, ahubwo ni wa mutekano muko kwa kureberera abantu baricwa bareba MONUSCO. Rwa ngo zirangabo zose za MONUSCO no guhita zitaha. M23 isaba ikindi kintu, isaba leta ya Congo yuko bayobora imyaka 8. Urumva ko gusubira inyuma no kuri biraguye kuri M23 kugira ngo rugamba igihe n'igihe abantu ubwo bwigenge iyo freedom imbaraga batakaje ngo basubire inyuma n'ibishuko. Isaba ko leta ya Congo ishyira agapira hasi kugira ngo bayobore imyaka 8. Bonye imyaka 8 baza kumenya bari abamayimayi babazarendo bafite intwaro zitemewe cyangwa se bazi batse y'abari na FDLR, mbese bazaba bakoze muri ubwo buryo. Okay, nabonye rero umuntu bitewe Jire Paruku deja yiwe yahise nabihakana. Uruba aravuga ati yavuga tereka ntibishoboka. Jire Paruku avuga tereka aba n'abanyarwanda. Ikintu rero kivugira bino bintu. So ingabo z'amahanga zose bavuze ko zigomba gutaha. Ikintu vugira kino kintu, ejo bundi rero mubona ko Museveni yafunguye umupaka. Gufungura umupaka bifite ibindi bintu byinshi bisobanura, ibindi byinshi byishimo. Igihe imyaka n'imyaka bari bagize umupaka M23 yafashe Bunagana, urumva ariko imipaka ifunze, ariko size irayifunguye. Yifunguye rero ikintu mbona ko deja kandi ura Museveni abantu babizi neza. Bura Museveni asa nkaho yobona abaperezida bose ba East Africa. Ababwiza ukuri, uyu ni umusaza agize imyaka myinshi, abayobozi bose bagiye baje ku butegetsi
ari uriho ndetse rimwe na rimwe yarabigizemo n'uruhare urumva, ugasanga rero nkaho Museveni ayoboye kano karere. Ni ukuvuga ngo rero Museveni nimba yemeye ko M23 ihabwa imipaka bayirekura bayifungura, ni ukuvuga ngo yemeye ko haba collaboration y'abantu n'abantu. So ngo ukuvuga ngo ubutegetsi arabwemera, ubutegetsi buremewe, ni ukuvuga ngo yemeye ubutegetsi bwa M23. Icyo bisobanura so rero byareba rero ahantu ipfundo byose ukuntu intambara igenda. Ni ukuri ndabona ko Museveni ikintu gisa nkaho ntari kubwira, nubwo ejo buno ngo bari bagiye Kinshasa, muhoza ari Kinshasa, ariko ikigaragara Museveni rwose support yemeye ubutegetsi bwa M23. Niko bigaragara, njye niko mbibona mu maso yanjye, kuko yetaza kandi muzi ko M23 hari imishyikirano. Ikigaragara yaba ari leta ya Congo, yaba ari leta yaba ari M23 biteguye aho gati ntibishoboka. Intambara ni intambara, ko byagenda kose intambara ni intambara. So ikintu gihari rero, ibintu bikomeje kugorana hirya no hino. Intambara isa nkaho iri gututuma, nabonye ko noneho na leta ya Congo yaguze izindi ntwaro n'amadrone n'ibishoboka. Kwako mwabonye ikiganiro nashize ejo bundi ukuntu ibuvira huzuye ingabo zo hirya no hino. So bantu banjye, reka nari mbashurije kugira ngo turebe bino bintu biri kuvuga iyi mishyikirano iranzi nk'aho intambara ahubwo ari igiye kugira gute, ari gute. Kandi ikintu noneho mwe muturabwiye Kinshasa, irababwira ngo paka ikica n'ibidashoboka na paka ikinshasa. Bisobanura ko bantu wese ni gute uvuga Kinshasa utarafatane na Uvira, ariko akari amagambo amwe namubwa ati nakarimishoro ko iri guha isoko ashobora kugira. So intambara ikintu gihari rwose, intambara irahari ya M23 y'imishikirano nabo nimaze kwanga. Nta kundi icyo dusaba nuko inzirakarengane nyine, inzirakarengane nizo duhora dutekereza rwose, aho bari inzirakarengane rwose bakomeza ibihangane. Natwe rero dukomeje kubashyira update hirya no hino zigana zigaruka. Ibintu mwumvishije ku macano atandukanye yuko bihari. So bantu banjye mukomeze mungure subscribe, like, comment. Kigaragara rwose ndabona ko nkaho M23 gusubira inyuma byo ntibishoboka, ahubwo bopfira gushira, kuko ni nako bavuga paka ku mutunyi wa nyuma, niko bahora bavuga. So hariya rero turasabira amahoro y'Imana. Imana itabare Congo, Imana izana amahoro muri Congo, icyo twifuza. Mwakagira Imana, murakoze.